Dobar dan, dragi gledalci. Danas ću vam pokazati kako napraviti YouTube nalog. Prvo, treba vam ući na YouTube. Odmah na YouTube dolazim. Evo ući na Google. Gmail. Evo uđete, znači Gmail crtica Google. Uđite, otvorite nalog. Ukucate evo vaše ime, ja ću ukucam izaberete vaše korisničko ime, evo bude Petar Perić 7.0, lozinka neka, može se Petar Perić 1.1.6, nek bude Petar Perić 1.1.6. Napravite lozniku sa najmanje, nek bude 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne može uobičajene reči lako pogoditi, želite li da pokušate ponovo, znači ne možete sa brojem napraviti, nek bude Petar Perić 7.0. Znači Petar Perić 7.0. Evo dan, napišete svoj dan, evo ja ću da nalupam nešto. Ja sam muška, ako ste muška, ovdje trebate da napišete svoj broj telefona, tako da ću ja da napišem aktualna e-mail adresa, to nemojte. Ovo verifikaciju, da li ste robot, to isto preskočite. Prvo ovdje napišete, ovdje stavite koja ste zemlja, da ja sam Srbije. Morate da štiklirate prihvatam Google uslove korištenja i politiku privatnosti, sljedeći korak. Onda će vam stići na vaš broj telefona, znači kod. Sad će meni da stigne poruka za kod. Broj je 406752. Znači nisu svi kodovi isti kako vam piše na telefonu, tako morate ukucati svoj broj, obrađuje se. Evo uđete Petar Perić, da hoćete dodati sliku, ja neću. Idemo na sljedeći korak. Sad nastavi na Gmail, da. Evo, i uđete na YouTube i sad ćete vidjeti, prijavi me. Evo, prijavljen sam kao imam svoj kanal. Evo, Petar Perac, potvrdi. I to je to. Dodate svoju sliku, ovdje snimate, znate kako da otpremite postavite video, možete naći u mojim klipovima. To je bilo to. Like, subscribe.